Dasamba eroni jurenago arani ni runga yor modege Olasha oyara shala Yamaru mayor bua bedingari shara nasidi Olasha oyara shala Oljoro Edini nje aduaya wangangejuk Netumito yokte ibnabo o uniompo intimiate Asida FM Tempolo zol kerengele naro Kiyaki ye na apu itodoko yati atu angishu Onkaunti nipo kinema Nimito abu adrisia itu no nkara inyi na mede nilo pe ara na raja na interest no ara ne kartu so pe haraki mede nilo ne go to yemo ta nya nkara anya mutenye bari nyanto na ida goro le ne to na nyamu ni yo nyare nyamu gora ja eje biblia orgi mo nyina ki gelunye olari koni kaida gore da dola la miriyo na ke utenga itorgi mo jino ore kwa samu tudurisho shiyo ikenda ingwashen to mun belo la da factory ingwashen na igo gelo na ene na factory sai ya yen kudume siai amana ro taus dini bonu awro ni bobu anye negala kelo zo lunga nyota ngalu suniti kita maludu ay lorika na yonyo ni gamada ore lelo dunga ne etu na waba mungi shweyo ne yeworinka ni da tai foolish o mekaba igi serikali kitokolo show. These lorries that come from Tanzania, let them abide by all the rules of this country, that the reflectors must be very clear, that the brakes must be working, all the lighting systems should be very clear so that we avoid many of these accidents. Ekilimo Tankariano, Tesebata, or Tempijan Sabugoling, Sdai FM. Tabaya Saa Napishana Kiyaki Oolomon Nkorroki Oolomon likinjengero shinjere eke yorubarnote murwa ultuate temoi kwa ya kaunti Narok nesherakini college na shoya ngesomo siaiti nonkai tena murwa pedo borenku mo yorubarnote siaiti nonkai kenye esho katiba elo shole Kenya ndomono kesebara na ngoru nyeri kore wolorika nova shati atu elo shole Kenya ikilikuwa na county commissioner Lena Rokeza Masinde leloloye na prison ngare Narok besi shore rishira natine atumiangari ya norkasin lonkai konkuliege kidemat na buare ninjete ne bolunete ne ting erishatenye eketa dupoto sabu kolengo lorika londomono tiatwa county Narok tenebo siolo shole maate lulungata Tekulo monor kulege kumo kumairia marina bona bole kibokina nena ikunare Kiyaki Vivian Kanoi ekeyo barnote murwa oltuate temoi kwa ya kaunti Narok nesherakini college na shoya ngisomo sieti nonkai tina murwa dubore enkomo barnote sia yonkai kenye ore siete nkarakenda sapok na bukunye na kopne omonito lelo barnote serikali ya kaunti Narok na dikitor governor Samuel Ole Tunai sherakini njenki wanda na bote na murwa teleleke ntumoto orgasi na barnote kumok oisumate nemetar kasinte na luboto lusho ore David Olentaya no lasrani lang lolomon Amore merende ba robera yo technical colleges niki yolo wera sagia de sia yonkai amore sia yonkai na nyara na lo saidia yo amo meogore are sia na jiko mu ige rungana rongo bisi romono irpara kulewa dolo kurto temwe ko be yenaro serikali county Narok kirikitor gafana Samuel Kunda yoletunai beshara gini nje technical colleges tenebo of factories on the kenje ejonjere ore inana engodo sida yuleng na etobiri sia itinte na luborolo show ne solagi den choto or barnot le na mwa o somare ne mera isia mesha kwa lataki ngo murwa naje iltwati nikiti olokurto wa ore yogera kijanani lamao nesolaki le murwa naje olokurto na kinyamala mo kesomare ngumoi nimiki aresiai neeku omon serikali nagira alotu account neeku omon na serikali belo resaidia yo ore kwa samu tudurisho shiyo ikenda ingwashen to omon belo la da factory ngwashen na iko gelo na nelo na factory saidia yen kimesiai ore si to jangai toki na ga mena ge technical colleges jitajo naro mari lo le pambi akukunye mulolo rotin ti omon serikali yangu nagira ajungo peye etumoki sininja shamata gonya nayo grasio kijanani amuki somate akiye seshata saboko leng niki ata nkarbasi nyang details for kinang tonga jiji niki omona ibebu aisho serikali yangu yok technical light or yo technical nabo niki ndemna ICO ata CCIT na peye kitumoki na atigira shamdoko ya penye konna ngi somange ne pesho Kiyaki Oolomon temisa esida FM ibinabo oni on point nyerega jengarna David Olendaya
Asholeng David Taylor kilikuwaine ejo irkulie omon inchere keeta dupoto sapuk oleng olorika loontomonok tiatua kaunti e Narok tenebo sii olosho le maa telulung'ata. Ilomon lelo oimaka Paul Oriku Ole Naikumi ejo meishiakino nemenari ilo orika pee melak olorika king'a embaye natejo keishiakino nepuoi aibalie entomononi nabo nalo ajing enkesha ilo orika eimu naboisho e Azimio la Umoja. Ore peelotu metaa ena siai e women rep te Narok County Azimio enyuito olopayiani amu eng'orutua entomononi supat meeta oltung'ani lemeeta nafasi. Ore ina office peeboli naa ketii orkarani naa ketii olderepai naa ketii likae payian ake naa nkera nkiyio nigeri. Naa kelelek eya iltung'anak ina office tenidalare eji ipuopuo ajo eji enkitok ake eji meeta olorika loonkituak. Meeta olorika lenkitok. Ore olorika ootae naa olorika lormaasai. Ata tenaa committee naa enaang'. Ata tenaa committee naa enoonkera. Ata ninye tenaa keji tujuto enkaji ena tenakata ena natii naa keyieu sininye ina kerai ormushaara. Naa kinyang'unye doi likae tung'ani enkila ninyang'unye likae enkiteng neshetie likae enkaji. Mekure dii kiyieu oltung'ani oya entoki ang' ata orpindi ata enkalamu. Ekiyieu oltung'ani pookin neeku oltung'ani lormaasai. Neeku kaomon intae ilalashera lainei ajoki emaibung'ata matung'uai esiai nikipuo ajo nyoo nikipuo ajo nikaja ajo sinanu naa pilotu alo ayiolou. Eikilikwana sii Ole Naikumi loopeny emurua ebunge enkare Narok Olontoluo tenebo Kopkop e Narok neisulaki ilarikok peitudupaa naboisho enye nepuo aang'oroo oltung'ani obo tenking'orunoto olorika le bunge amu ore peyie eitu ing'orisho naa kelo ilo orika king'a. Ore irbungei enaa kulo le Narok North nemeeta lelo shida amu irbungei lormaasai. Tenewa oltung'ani oba enaa olorika kayieu naomon iltung'anak le Narok West, Narok South. Naa kaomon intae tenkanyit ilalashera lainei. Iyatata nkurai neeta iltung'anak linyi lelo liarare. Ama murara ntae tomon teneorioro nena kurai 316,000 nirara karibu watu 5. Nkeek aja naaji idim oltung'ani aawa 36 divided by 5. Sio ni 7,000. Paama orpayian oota nkeek 20. Itu epuo orbungei naa inye elotu orgavanai aas teneeku ilo orbungei oota CDF ninye oota milioni ip are ng'ole naipangata ng'ole national government peishori orbungei. Amaa Narok South teniponunu aorro nipuopuo anya enegilat nelotu oltung'ani oota 20,000 alotu aya ilo orika. Naijo doi kemada. Ore lelo tung'anak neetuo enakop amu nkishu eyieu neyieu orinka nitaa ntae foolish anaa enoshi ake nining eji etanang'aitie duo iltung'anak engarri etara neetae ormaasani obo. Kanyoo duo oshi ele maasani obo? Iponunu aitaa yiok obo te Narok taa keji ake eji netii duo ormaasani obo jaa meisho ormaasani egira daadaa torkarasha neji ormaasani obo. Iponunu aitaa yiok obo te Narok peyie entapali yiok emintoki aidapasha olorere. Peyie entapali sii irmaasai menya ntae aing'uaki kulo arikok. Etoomono sii olosho le maa metapala siasa orgilatu eneporori weneosho amu merik olosho kake keidapash olosho nemitiki egelu ilarikok oishiakino neitabaiki ninche maendeleo. Emintoki aidapash irmaasai tesiai oonkajijik. Miyiololo ninye enegilat. Ore ena toki ninyitata naji enegilat miyiololo. Kara nanu ele tito olaisir nayamita entito oltaar osero ajo sinanu naa pilotu alo ayiolou naa ore ina tito naa entito ormolelian. Paing'ae doi maata enabaikinore metaa kele moruo aun nkiyia ajo kanya enegilat. Naa tenijoito tushukunye tayiolo enkaji eng'utunyi enkaji naramaa tayiolo maa. Nimintoki iyie apuo amirr isiaitin oonkera inyi nemeeta enilo openy. Ata tenakata tenaa interest ino ata tenikarsisu openy iharaki meeta enilo. Neeku ootuo iyie maitaanya nkera ang' emut enye. Sidai FM ena. Ejo irkulie omon inchere eishoo katiba ilo osho le Kenya ntomonok esipata naing'orunye erikore oolorikan oopaasha tiatua ele osho. Ilomon lelo oitadedeyie enkarikoni oolakilini temurua ebunge Kilgoris Winnie Mireri neut lelo loisikong nemenaa ntomonok natii enkesha oolorikan oopaasha tiatua ele osho. Ore ele swami nolole Ntoika noolasirani lang lolomon. Sheria namba 38 naishooyo intomonok esipata peetumoki aing'oru naai ilorikan loopaasha enaa nalimu enkarri e sheria yioloti enaa Winnie Mireri egira airorie emesa olomon esidai FM. Etumuta naa dukuya Winnie aisikong lelo lolan loogira aisikong intomonok naagira aing'oru ilorikan loopaasha naa nchere melo naa sheria laanyorraa ina roruata naita lelo oogira naa aisikong intomonok nisulaki naa tena rishata nagira ailepu esong'ouni esiasa. Katiba yetu ya Kenya inapatia kila mtu haki yake. Ukiangalia katika zile vipengele vya katiba, ukiangalia ibara 38 ya katiba yetu ya Kenya inatupatia haki ya kisiasa. Inasema ya kwamba kila mwananchi ambaye ni Mkenya ako na haki ya kugombea nafasi yoyote ya serikali yetu ya Kenya, bora uwe umesajiliwa kama mpiga kura, bora umesajiliwa kama mwanachama fulani na utapewa ule uhuru wa kusimama na hiyo chama ambayo umesimamia. Kwa hivyo tunawahimiza watu ambao wanagombea viti mbalimbali katika serikali yetu ya Kenya ya kwamba isikue ya kwamba wewe unaenda pale kudhulumu mtu fulani kwa sababu labda ni mwanamke au ni mwanaume, kwa sababu kila mtu ana uhuru wake. Wakati unaanza
kumtishia ya kwamba asigombee kiti fulani ama asisimame na chama fulani, inamaanisha ya kwamba unafanya makosa na ikiwa utapatikana unaweza kukamatwa na uhukumiwe kulingana na zile sheria zake. Serajib na bauni point one Sarai FM temure bunge kilgoris ka ajili swamin ololento ika Asholeng le somentelo kilikuwa ne Nkorroki Oolomon njere kilikuwa na county commissioner Lena Roka Isaac Masinde leloloe na tebirison enkare narok peyie esishore ina rishata natine atumie enkarriyiano orkasin loonkaik okulie kidimat naapuo aret ninche teneboluni teniting erishata enkeene enye. Oolomoni loibalie county commissioner peeparan ina prison. Kati muko hapa, usitoke hapa kama vile ulikuja. Karibu upatilishe. Mimi mahali ninatoka, ule fundi ananijengeanga mimi, ni mtu alikuwa kama nyinyi. Anaisema wale wa fundi, ananijengea nyumba, kila kitu nikiwa na kazi, because sitaki arudi huko tena. Tunajua ni kwa nini alienda kwa prison. Tunampatia kibarua ili aweze kupata pesa, na hizo skills alisomea kwa prison tu kwetu Bungoma. Kwa hivyo hata nyinyi mkiwa hapa, jaribu kupata taaluma mbalimbali hapa. Na mimi nimeona hapa hata pastors wako, si ndio? Nimeona mapastors hapa hata waimbaji, nimeona hapa talents nyingi. Wengine wanaweza kuwa wakulima, wengine wanaweza kuwa waimbaji, wengine wanaweza kufanyia Mungu Ejo Nkorroki Oolomon njere ore tenkaraki osinale maendeleo lotobikoko lorere le ward e Kimintet nereya neibelekenye erikore ward e Kimintet anaa orkilikwai oitadedeyie enchoto ntomonok naarrepita enkibelekenyata teina ward. Ore Abraham Tobiko noolasirani lang lolomon. Ishaa nibelekenyi erikore tiatua ward e Kimintet naalomon loibalunye intomonok naipang'utua temurua e Marti torkerenket le Transmara olontoluo temurua yioloti enaa Ole Koros egira airorie Mesa Oolomon e Sidai FM. Ibalie nena tomonok njere ajo egira aimaanaa ninche engoloto sapuk oleng nisulaki naa enyamali oonkoitoi tina luboto olosho tenebo naa basari oonkera nemeetai tina luboto olosho. Ibalie naa njere nena tomonok njere epuo naa ninche aang'or olakeshani lolorika le MCA le ward e Kimintet yioloti enaa Samuel Ole Wontai neut naa isiasani yioloti oleng enaa irburokani loogira naa aamirr olosho toonkoitoi napaasha nisulaki naa tombaa naipirare siasa. Nkarna kaji naiswago no letirmen. Najoito maibelekenyari taata ena rikore mategelu Ole Wontai. Barabara legi imbeg hospitali ya waisho da marfu bara disemba kine kiasi maibelekenyata bekitum barabara. Doshi ni nyangong be barabara la lami mala yoni doshi ni nyana olala. Ada nyobe da lungala minamege ada yo. Neja de mate jontangile na mate jodigi yo lami. Ole Wontai beibelekenyana. Minare no lesi. Ore entoki ninye naibayie nanu enki. Oltung'ani lomirr iltung'anak. Ore ninye entoki naitagoro oleng naa entoki nainyang'uni yiok. Nyoo piinyang'u nkuraja? Ejo Biblia, orkimojino kigelunye olarikoni kake ore taata ololo amirr iyiok naa keut Enkai torkimojino. Ore apa enaa enashomo ninye amirr iyiok keut siinye Enkai torkimojino lenye. Amu kiata sipitali tenakop nimikiata orbaribara nimikiata aitoki pookin. Ore basari naa kishori eetai nkera naishori neetai nemeishori kake itu peegeli yiok. Kimanya muya nikimaitie. Kimaitie ina rikore kiala aing'eng'o orpayian. Amu kishinda des. Asiraki Sidai FM kulo omon torkerenket le Transmara olontoluo temurua yioloti enaa Ole Koros te ward e Kimintet enkarna Abraham Tobiko. Ashe oleng Abraham Telo kilikuwa ne Nkorroki Oolomon njere kilikuwa ne tair parakuo le murua ebunge Kilgoris peipang'u aitobiraki ate silankani neisulaki tena rishata nagira aishakeno olobiro teina luboto olosho. Lomon lelo oimaka olakeshani lolorika le MCA te ward e Lolgorian Julius Nchipai eirorie Mesa Oolomon e Sidai FM teina kata ake ikilikuana sii lelo parakuo peegol eunoto orkeek teina murua. Julius Nchipai naing'ua ward orkarian ayie naomon irmaasai ajoki ore ena rishata nikitii naa erishata enchan entobiraki ate silankani entutur borehole peyie entobiraki ate enkare pee enelotu enchan alo nelotu eneshukunye olameyu neeta naa nkishu enkare naok. Ayie sii naomon irmaasai ajoki ore ena rishata enchan kenyita matuun irkeek idolta taadoi ajo ketamayianisho Enkai enaa pee itobiri mau. Etaa kesha ake enchan kila enkakenya kila emuti neeku enyita entobira piilo ayiolou entuun sinda irkeek toonkaulele netuuno pooking'ae irkeek. Sidai FM ena. Ejo Nkorroki Oolomon njere keishiakino nilepieki bei ekule tiatua nkishu anaa lomon oimakita ntomonok emurua e Itong te Narok olontoluo tentumo natooshoki teina murua neut nena tomonok irbrokers oogira aitanyamal biashara ekule. Lomon loibung'a enkoriong olaiguanani yioloti enaa Ole Nabala egira airorie Mesa Oolomon e Sidai FM.
Ano ba na ako lumuli? Bago mo ito na yun na kaya malalamig ko siya ya kulle ako ba di niya kulle ako yun ano ko di niya amon niya ke amon ni ba yo siya na ko bang na sa ko warta o piswa wala ma ano ko wala nito ko na dele ko ka be ka shere ko ni na ni ko ke be ni kara hindi ba yung gamit niya ko lang Kami dalam nama dapat itu, kamu acung, kamu acung ini, yang kemarin nanti dia biasa lagi ni biasa tak. Ya, kalau ni nak ambil kuasa, nak ambil kuasa, nak boleh dia biasa orang. Allah syukur, kalau orang ni semua syukur, orang mana lagi keluar kita. Itu biasa orang, itu kita orang dah, ni kan dah tahu. Orang nak orang, nak jadi dia beri. Orang ni kan nak lagi, orang dalam ni. Ya kan jelas lagi ni dia kena. Orang ni nak lagi ni ayah kita. Nak kita jangan ada, orang dia kena ni nak lagi. Orang kerana kerja sekolah lagi, kerap sekolah lagi. Agar yang punya domon agra dia kena. Nah ini punya, amor kita semua sekolah. Thank you ni. Kini lagi kita dalam domon itu lah syukur ni. Kalau domon itu orang baca itu kan narasi nak begitu. Kalau apa kalau pun nak dia itu kasih ujian nasi domon nak ambil tu kau bisa nak buat dia itu negara yang macam dia. Boleh di ini pun domon. Dia pun dulu dia saran kau dia pun nak macam nak cara kau kamu. Orang pun tu nak kamu tu orang ini pun dia. Sidai FM na Nkorroki Oolomon njere ipoto ke serikali kitoke lo shemwe rubara na rashegen kisia yeronga rentor baribarani NTSA yejurengisia yeronga ngolo shule Tanzania tor baribara kitengela na manga nisula kilorini limunia jume sujira njeri yenyor baribara tenejingwa twelo shule Kenya lomalelo ho imaka wor mare deto juraitil ngwana ko hwan lor mare jobo tor boke lor baribara tenge warianko longe Jumapili tonga ulolelo kale maili 9 kaunti ya Kajiado etejona ake boye nenarorinte lotote shumaro leng ne metalta ile siadiam bae ne bodo serikali pe yejurune na rento etumokini arusu njeriani bo kenor baribara ni tenejingwa twelo shule Kenya biborir buketa laijo lelom. We are here as relatives, we are here as friends, we are here as brothers, we are here as neighbors to come and organize the funeral for the 4 who have departed us. For us as a family, we really want to say that it's a pain that is not very easy to recover, but we must accept the will of God that they have gone. The last appeal that I really want as a leader also of this country is that we have seen on this road, the Namanga road, the many lorries from Tanzania move at very, very high speed sometimes they're driven very carelessly. We want to call upon the government to investigate the many accidents that have taken place between Kitengela and Namanga involving these lorries that come from Tanzania. Let them abide by all the rules of this country, that the reflectors must be very clear, that the brakes must be working, all the lighting systems should be very clear so that we avoid many of these accidents. We're also calling upon all of us that we also try to drive safely and we try to be the best driver on the road and most observant at any given time. Sidai FM na Rebecca Oolomon Nkorroki le Saa Napishana enda matero ibnaba union point met Sidai FM tolubona bashana rock ibnaba union point yongwan tor kirengele Transmara ndomoni salo 0.0 kaunti Samburu irumigration Sidai FM tenkureye online www.sidaifm.co.ke asholeng lungana po kinongoreta Oolomon tenkureye Facebook live leka kenymakala Tyson Kir Simoi tenebo holdungane jo Meshuko Alantena Bala watching live from Lemekle Sinko Maripet watching live Brian Kortom Nikiwa Ngong watching live from Sidai TV Asholeng Nkarroki Nate nebo senenye holdungane jo leka kenymakala watching live Asholeng Nkarroki na senenye Kir Samoi Tyson Eduardo Letaya watching live Asholeng Nkarroki na Moses Sikore watching live Olengirong Anderson Ruta David Saitoti watching live Asholeng Nkarroki na Benson Ole Kimoine watching live Elvis Kopito Asholeng Nkarroki Nate Neborse Pen Saitoti watching live Asholeng Nkarroki na Lawrence Lemashon watching live for kulika kitungana kumo kateja Asholeng Nkarroki na yakindoro Oolomon saisiten dama Kiyaki Vivian Kanoi.
Tenkariano sabuk. Tesebara. O tempijan sabugoling. Nkorroki Oolomon te Sida FM.